Hollow Knight je igrica koja mi je oduzela socijalan život zadnjih 3 nedelje i nisam je ni skroz završio. Ali Kentame, ti već nemaš socijalan život. Haha, smešna šala. Da nastavim. Haj samo da počnemo od početka. Kada prvi put gledate New Game i vidite vašeg malog lika kako hoda kroz ovaj mali put i stane ispred ove ogromne rupe gledajući napred. Vidite njegovo oružje, oslabljeno od svog korištenja i koje skoro puca. Posle gledanja napred, tamo gdje će provesti ostatak ove igrice, skače u tu ogromnu rupu. Onda kada padne dole i udari onako o pod, osjećaš koliko je dugo u stvari padao i vidiš taj udar u zemlju i kako on polako ustaje. Muzika polako kreće se javlja i dok učiš kontrole i hodaš kroz ove misteriozne pećine, polako nalaziš nove stvari kao ove male plave bube koje ti daju health ili ove rude koje ti daju novac. Onda propadneš kroz pod i imaš osjećaj da tvoj avanturi je već došao kraj. Popneš se opet gore, iako ima puno šiljaka na podu. Kada konačno dođeš do vrata u ulaz ove misteriozne zemlje, vidiš znak koji ti govori da je ovo jedina civilizacija koja je ostala živa u ovom svetu. Približiš se i razbiješ ova ogromna vrata i vidiš da je most koji spaja ova dva kraja polomljen. Pa skočiš ponovo dole. Muzika prestane i vetar kreće da duva jako i dok hodaš samo napred očekivajući sljedeće. Ova umirujuća muzika kreće i upoznaješ jedinog stanovnika koji je ostao ovdje u gradu Dirtmountu. On ti priča istoriju grada, kako je pre bio veći, da su mnogi prolaznici stajali i da je sve to nestalo. Onda sedneš na ovu klupu spuštajući glavu i odmarajući se dok slušaš ovu muziku. Ovako se stvara atmosfera igrice. U prva 3 minuta igranja već si navučen na ovaj svet i jedva čekaš da više istražuješ. A mapa igrice, ona je ogromna. I što je najsmešnije, na ovoj slici nije ni prikazano sve u igrici. I ti se samo baciš niz ovaj bunar i ubačen si u igru, ništa ti ne kaže, sve što radiš ti biraš. Sada, normalan igrač bi malo istraživao levo desno, upoznao ovog lika koga ćeš da obožavaš ako odlučiš da uzmeš igricu, kupi mapu, otključe stag statione koji su kao fast travel i onda će zbunjeno otići niz ovaj mali putić. I odjednom BAM! Prvi boss fight, muzika kreće i ovaj ogroman vitez se bori protiv sićušnog tebe. Sada kada ga konačno boriš, očekuješ neko strašno biće da izađe, ali ne izađe opušteno. I posle još fajtovanja, on se malo zanese i propadne kroz pod. Kontrast strašnog i smešnog se dešava mnogo u ovoj igrici i ovo je jedan primjer. Kada padneš dole sa njim, on je samo tu i čeka. Udariš ga još nekoliko puta i on umire. To je bio prvi boss fight. Ima ih preko 30 i svaki traje po fora 5 minuta. Ono što hoću da kažem je da su boss fightovi ekstra. I sada, hajde da pričamo o onome najbitnije meni kada ja igram igrice gameplay. S obzirom da je Hollow Knight 2D platforma, ima samo movement i combat. I da kažem, oba su ekstra. Da počnemo od movementa, kada kreneš da igraš možeš ići samo levo desno, a kasnije u igrici unlockuješ nove stvari za movement kao wall jump, double jump, dash i drugo. Sada, ovo je toliko dobro jer igrica pravi nekoliko delova gdje moraš iskoristiti sva tri ova delova da bi uspeo. Naprimjer, ovaj ovdje deo možeš preći samo tako što prvo wall jumpuješ, dashuješ i onda double jumpuješ. Onda ima ovaj ovdje deo gdje možeš spasiti ovu malu gusenicu, ali moraš preći ove platforme pune šiljaka. Sada to uradiš tako što skočiš i onda udariš šiljke da bi odskočio. I stop. Jel vidite što je ova igrica uradila? Kombinovala je kombat i movement u jedno da bi igrač uspeo. To je ono što obožavam kod Hollow Knighta. Sada da nastavim. Što se tiče kombata, on je isto ekstra. Kad udariš nekoga sa svojim mačem, oni ti su daljiti jedno od drugoga, od same snage udarca i sound efektovi dok se boriš su ono što pravi da kombat bude toliko dobar. Nisam rekao mnoge stvari za movement i kombat da ne spoilujem, ali postaje mnogo bolje i komplikovanije što duže igrate. Onda sada na priču. Hollow Knight nema voice line-ove ili barem one koje možeš da razumeš. Ima samo tekst koji pričaju karakteri i koji nalaziš napisan svuda po Hallonestu. Ali, ako ovaj ovdje manijak možda napravi video od sat i po vremena gdje ukratko ispriča priču 2D platformera, onda znaš da je priča dobra. Ima toliko karaktera koji su toliko ekstra, koje obožavam, slično kao karakteri u Ace Attorneyu.
Sada razlika u tome je to što Ace Attorney isključivo igra za priču. Hollow Knight je uzeo deo Ace Attorneya koji obožavam i samo je ubacio ekstra gameplay. Sada, to je epski. Da dam primjer, sjećate se one stare bube koje smo upoznali čim smo ušli u ovaj mali grad. U igri ima jedan quest gdje trebaš doneti jedan cvet sa jednog dela mape na drugi, a da ne dobiješ damage. I umjesto da doneseš taj cvet gdje trebaš, ako daš ovaj cvet staroj bubi, on za malo zaplače, pričajući kako godinama niko nije dao njemu ništa za uzvrat za svu pomoć koju je on dao. Čitari, pakra. I do kraja igrice, on drži ovaj cvet u rukama, iskazivajući da svaki put kad pogleda cvet, on misli o tebi. Kroz samo jednu stvar, koju 99% igrača neću raditi, jer je Elderbug ovdje, a quest se završava ovdje, čini Hollow Knight ekstra. I to obožavam, imaš toliko malih detalja koji prave Hallownest kao pravi svet. Tako da, i karakteri su baš dobri. Sada na soundtrack. Da citiram Engleze, sve to sranje. Ova igrica ima soundtrack na nivou svih mojih omiljenih igrica. Payday 2, TF2 i Ace Attorney. Muzika je neverovatna. Pogotovo custom muzike u boss fightovima. Muzika je samo dobra, nemam šta još da dodam. Sjećate se kad sam rekao da je mapa ogromna? Pa hajde da se vratimo na to. Ima toliko delova mape koji su se istakle i kroz koje ćete provesti mnogo vremena. Forgotten Crossroads, Crystal Peak, Fungal Wastes, Green Path, Ancient Blazin i Deepnest. Sada, zašto sam naglasio ovo zadnje? Zato što je Deepnest najstrašnije iskustvo koje sam ikada prošao u igrici. Ja ne volim horror igrice i zato nisam očekivao da će u ovom 2D platformeru nešto toliko da me uplaši. Bez šale, 3 puta u Deepnestu posle strašnih stvari sam se tresao dobrih 2 minuta. I nije kao da imaju neki glupi jumpscare ili tako nešto, nego pravi horor sa build-upom. Ako ste igrali igricu, znate na koje 3 stvari u Deepnestu mislim. I to nije sve. Ima sakrivene stvari u Hollow Knightu. Kao one gusenice o kojoj sam pričao. Na početku igrice ulaziš u sobu i vidiš oca od svih gusenica kako plače jer su mu sva deca ukradena. I posle, ako ih sve sakupiš, možeš ih vidjeti kako se raduju i provode vreme zajedno. Isto ima potpuno novi delovi mape koji su sakriveni, koji imaju potpuno nove protivnike i bossove, koje neću spojlati gde su, sami provalite dok igrate. Sve u svemu, ako hoćeš da igraš dobru igricu, Hollow Knight te čeka. Neću ni da pominjem performansu jer je igrica 2D platformer. Ako tvoj kompjuter ne može da ga podrži, samo mi te je žao. Da me pitaju da ocenim ovu igricu, stavio bi je tamo gore sa mojim omiljenim igricama. Iako je ova igrica u 40 sati uspjela da dođe pored TF2 na kom imam 1600, znate da je dobra. Zato što ste gledali video do kraja, imam iznenađenje za vas. Uđite na moj Discord server i u chatu novi videi ispod linka ovog videa nalazit će se link gdje možete skinuti Hollow Knight besplatno. Da vam se zahvalim za to što ste gledali video i da dam igricu onima koji baš žele da igraju. To je to. Vidimo se u sljedećem videu, epski gameri i kao očekivano, mali crni dečak koji brzo peva.